Hercules! Ket ita, isagot mi kada kayo ti umuna apaset ti serye tayo itaalawas anapauluan. Ing grande akalaysa, dito'y drama tayo, Hercules! Ala, kanamday to yaman sanas ngaynyag ko, Princess Elvi. Makatulong day to'y kan kaaprutas. Agyaman, bakit amang agas? Naugasan nanday taman sanas. Iswa kanam lata. Sige, kanam, Princess Elvi. Katday tamaris na labaga apasit na. Di unam akit taban. Wan, bakit amang agas? Kasta. Sige. Ngal-ngal man na imbag. Naimas. Agi amanak. Bakit amang agas? Kinan ni Princess Elvi di mansanas ngayon ko. Katimbes nga gimbag. Ad-adan na maidalit. Matungpal kon tibilin kanyak. Kat no nagbaligiak. Agsubliak iti kinawbing. Kat siyak doon ti kapintasan. Iti intero alubong. Nimfa, nailakok tay may sa abalitok. Aramatan ta amapan iti may sa apalasyo, ang nakitak iti tagtagainap ko. Sige, Hercules. Among kun no sa dino day ta palasyo. Insuro ni kantadawani. Kat no nakasagana kan nga agbiyahe. Agrubatan. Sa bali mananday to amisyon, Nimfa. Marikriknak nga agpaggadday jay apagaryan. Anang aron? Agrubwat kan, Hercules. Pudnuman kan saan tinaitagtagainap ko, nga agpaggadday jay apagaryan, mapantalat ta. Kat siguraduan ta ti amin. Adtuyan ti gatas mo, Apo Are. Apay akastoy. At damit mangagas amang tamtaming kada kami nga agama. Ang apay nga awan pagbaliwan tirik nami. Agkakapsot kami lata. Kat ang mga numatay kami iti mabiit. Wen nga rod, Apo Ari. Apay nga ta. Ipaayab mo, ti mamagbaga. Takayat ko akasarita, babaunen. Wen, madagdagos, Apo Are. Madaydayaw nga are. Anya ka de, ti maipay ko. Yuman ko ken ka, tinasaya at amaaramid. Gaputaging ga ita, saan kami pailang agim imbag iti anak ko a prinsesa. Apo Are. Anya ti rumbeng nga aramiden tayo, mamagbaga. Ipaiwaragawag tayo. Akasapulan yo, tinalaing amang agas. Apo Are. Saan ka di? Analaing tay bakit amang agas, amang tamtaming kada kami? Nunalaing kuma,
naimbagan kayo kuman, Apo Are. Ngamapay ngay, nga ginggay ta, kat naidalit kayo pay lang. Sige, mamagbaga. Paywaragawag mo nga rod, akasapulan mi iti anak ko a prinsesa, tinalaing amangagas. Ket no asino man ti makaagas kada kami, ikak iti balitok at hangdan na. Daijay ni Prinsipe Oscar. Pagar-araban na ti kabalyo na itinalang to aroon. Natar a Prinsipe. Iso ti kayat kong agbalin nga asawak. Into nagsubliak iti kinaubing. Madanon to day tangal daw. Naibag nga oras mo, Ina. Nakita na kon. Ina, anya ti aramidan nyo iti daytoy adiso? Ay kwa, nagapuwa kijay palasyo ni Ari Donato. Sika ka di ti mangagas amang tamtaming kadakwada? Siyak nga rod. Kumustan ti kasasada? Amangan no sandan nga agbayag. Ha? Sige, Ina. Tagturungak iti palasyo da. Sarong karak ida. Mabit lang, Prinsipe Oscar. Amom tinagan ko, Ina? Nalatak ka, Prinsipe. Isungam-ammo ka. Mabit lang, Prinsipe Oscar. Dated ko abang banglo. Aramatam, tapno na banglo ka, no kasaritam ti prinsesa. Ha? Mabit lang, tekalag na. Kat ipasay up ko kan ka. Atoy, ibukbuk ko kan ka. Ha? Nagbanglong agpaiso. Magustuak ti banglo na. Juan, ala, ingkan, kat sarong karam ti prinsesa, Prinsipe Oscar. Kalpasan day ta, agsublikan to kanyak. Urayan ka, iti day to yadiso, Prinsipe Oscar. Napanan ni Prinsipe Oscar. Madamdamapay, agbaliwan tirik nana ken ni Prinsesa Elfie. Kaguran anton, kat siyak ton ti sapulan na. Wan, into nagsubliak iti kinagtutubo. Napintasak to. Kat siyak ton ti ayatan ni Prinsipe Oscar. Madamdamapay, sumamayan kan kwa na ti epekto ti bangbanglo, analang abna. Agbalinan anarungso! Jak amo nana. Ngem kasla da bilag amang guyod kanyak nga agsubli iti diso ang nagsabatan ta. Pakaragsakam to ti amin. Inton madanon ti aldaw. Anya ti kayat mo asawan, Ina? Mamom to. Inton madanon ti aldaw. Ha? Ala, agsublikan ni jay palasyo yo. Kat adak tumat ijay. Ha? Adak lata amang banbantay kan ka, Prinsipe Oscar. Ijay aban dati pagturungan ta, Hercules.
Sige. Ije nga ron ti pagturungan ta, Nimpa. Sumaruno ka lata. Tao mo na ang. Kita ang. Ang mga nada pagpaggadanta. Sige, Nimpa. Nagpintas tayo ti apagarian, Hercules. Nagado ti sabong iti aglawlaw. Kita ang to'y dalan. Nagado ti sabsabong. Un nga rod, Nimpa. Nagado ti sabong. Nagduduma ti Marisda. Kaya't ko ti agtayab-tayab ka nagiti kasabsabungan. Angat, saan pa'y laaday ta tinaskan? Ipalpas ta pa'y ti misyon ta. Un, Nimpa. Katsapay la kuma. Taagbaligi ta iti misyon ta. Oh, ne. Apay da gijay abilit. Kasla da pagsarsaritaan da. Mabitlaang taimdangak ti pagsasaritaan na. Nukasta. Agkasapulan itinalaing amang ngagas ti palasyo. Hercules, gundaway munday ta asumrak iti palasyo. At damat balon mo ang makaagas at anong. Un, Nimpa. Saan ama pukaw day ta kanyak? Uray sa dino ti ayan ko. At dalat ta nakabulsa kanyak ang makaagas adanom. Intangarudan, kat ang pamarang ka, alalaing amang ngagas. Un, Nimpa. Gagayam at tumatayam. Agpatuloy kami ni Jeff Palasyo. Nimpa. Anya ti insungbat kan ka dagiti tumatayab. Agan-anad ta kano. Sabay ko makano ta makastraktay ti palasyo. Ngamin, saan ka kanumat nga aglang-lang nga amang ngagas? Ha? Kasta ti kunada? Wan! Ala! Intan, Hercules! Sige, Nimpa. Intangarudan. Napatag ti tunggal minuto. Nasken ang maagasan ti ari kan ti prinsesa. Apo are, adda simbang pet alalaki. Nakuna na analaing kano amang ngagas. Sige. Pastrakam dito'y seled ko. Wen, apo are. Agawaan niyo. Gaputakas lamat hayakon. Iti panagriknak. Ha? Wen, apo are. Aduyan ti dua abaso adanom. Apo amang ngagas. Mabiitlaan. Tapatagtadak iti danom ang makaagas. At dayta. Dayta ka de, iti ipainom mo iti masakit nga are. Kan masakit a prinsesa. Apo mangagas. Wan. Dayta may sa abaso adanom. Ingka ipainom iti prinsesa. Nasken nga inuman na. Tapno maagasan. Sige, apo mangagas. Ang kasano no di nakayat nga inuman. Nasken nga inuman na. Tapno maagasan iti sakit na. Sige nga Rod, apo mangagas. Soldado. Kuyugenak iti silid ti apo ari. Wen, apo mangagas. Sige nana. Ipanmunday ta inuman ti prinsesa. Madagdagos, apo mangagas. Apo prinsesa, alan inumam to'y danom nga inted ti mangagas. Sana matay ako. Saan? Mabit lang. Patgag a prinsesa. Tapainuman ka.
Patad-tanak tangiwat mo, iti makaagas, adanom. Sige laang, Apo Ari. Ag-relax kayo laang. Awan pagdanagan nyo. Nasamay ti danom nga impainom ko kada kayo. Anyati. Napigsa ko na. Awanan ti sakit ko. Wan, Apo Ari. Naimbagan kayon. Nana, di ama ka ari. Kumusta mo tan? Sabay ko ma, tanaimbagan ti Apo Ari, patga ka prinsesa. Ama ka ari! Ha? Kalat anak taray! Ay, Prinsesa Elvey! Mabitlaang! Ay, nalabit amapan iti silid ti Apo Ari. Ay, suruta! Ama ka ari! Anak ko, prinsesa. Naimbagan akon, ama ka ari. Napigsa akon. Awanan sakit ko. Kas makita yumat. Naragta akon. Uray siyak, anak ko, prinsesa. Naimbagan ako niti sakit ko. Ama ka ari. Asino tinakaagas ka data? Umay ka. Yamamukan ka tinalaing amang hagas. Awagan naklatan iti Hercules. Madaydayaw a prinsesa. Hercules? Dayta tinagan ko, Apo Prinsesa. Nalaing ka amang ngagas. Saludo akan ka. Ngamin, naminsan lang inagasan na kami. Kat naimbagan kami na dagos. Saan akas iti sigod amang ngagas anang taming kada kami. Kanayon nga umay dito'y palasyo. Tapno pa tumaran na kami iti agas. Ngam saan kami nga agimbag. Apo Prinsesa. Inaldaw arikrik na ti sakit. Kat iti panagriknak, mataya kon. Ngam pagyamanak, tadimtang ka. Apo Prinsesa. Kaya't ko aduktalan ti rason. No apay ang nagsakit kayo iti Apo Ari. Iso ano mabalin. Agpaayak pay laang akatulong dito'y palasyo. Kabayatan ti panangduktal ko iti amin. Ha? Si ka na laing amang ngagas? Agpaay akatulong dito'y palasyo? Apo Prinsesa. Agpaggadda ito'y palasyo yo. Dayta tiga po nang addaak. Na itagtagainap ko nga ado tinapasag. Anya? Kat mabalin apartaan dayjay at agtagainap ko. Nga addadakas ang mapaspasamak dito'y palasyo yo. Kas itinapasamak kada kayo. At dalakit di makagapo, no apay ang nagsakit kayo iti Apo Ari. Ha? Uwan nga paiso. Naggiddan kami ang nagsakit iti amak nga ari. Apo Prinsesa. Anya tiga po na ang nagsakit kayo iti Apo Ari. Adda bakat anang yag iti sagot na aprutas para kada kami iti amak nga ari. Kat na imbaglaangan, tada kami laang iti amak nga ari tinangan iti prutas. At dadakas ang naigamar iti kinanyo aprotas, Apo Prinsesa. Kat ininot kayo amatay. Ha? Nukasta, naimbaglaangan ta imay ka. Kat naagasan na kami, Hercules. Maragsakan ak unay, tako na magpaay kakatulong diti palasyo, Hercules. Agyamanak, Apo Ari. Ngem saan ka ngagbalin nakatulong? No diket agpaay ka at tagabantay. Kilatisem dagiti amin na sanga ilya sumrek diti palasyo. Tamangan kit dimet no at damang gandat iti biyag mi iti anak ko a prinsesa. Kasi tinapasama kada kami iti kalabas. At da sabidong ti prutas ngayon sagot da kada kami.
Una po, Ari. Apo, Ari. Mailasin nyo kadi, tinangisagot kada kayo iti prutas? Saan, Hercules? Ni bakit Maria at tagaluto iti kanen mi, iti anak ko a prinsesa ti kasaritam. Ilawlawag na ken kati amin, Hercules. Jak mailasin ti rupa ti babae anang yeg iti prutas. Gaputan nakabandana ken nakadumog. Kunana nagtaon iti kaunggan ti puso natin sagot na. Ken nasayaat ba't ti panagsarsarita na. Maysa ka di abakat, Nana? Wen, maysa abakat. Ket ti kunayo amang ngagas, Nana. Apay adina napaimbag ti Apo Ari ken ti prinsesa. Ay, jak ammo, Hercules. Kasla di namut ida maag-agasan. No di kahit ad-adda pa'y kitday, ana idalit da. Nana, awan ka di tinadlaw yu akarkar na iti dayta amang ngagas? Awan mait. Atapok ngamin at imang ngagas. Kan tinangted iti prutas, kat may maysa. Ha? Apay anak ko namtik asta, Hercules. Atap ko laday ta, Nana. Kat kayat ko apan kan, nupudno ti atap ko. Anyapay, dagiti sumaruno a mapasamak. Gagayem, di uliway na dinggen titulo iti serye tayo itaalawas a napauluan. Ing Grande Akasar. Dito'y drama tayo, Hercules! Insurat ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Sound effects, Joffer Basit. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Hercules! Agyaman kami, itingkay panagdingeg.